Fornissimang pa sa Minister di Manejo di Pobreza, Carola Schouten, na anunsya ko lobaiting fondo ng adisyonal pa doon na alumno ng kuminda gratis na skol ng Naulanda. Pero esa kita konta pa Hulanda Caribense tambe e apone 250,000 euro disponível pa hasi esaki. Ayera, gobyerno de Santo Eustáquio afirma kontrato ng kutre servisyo de catering lokal pa nang entregar desayuno saludável na skol ng imutya ng tem necesidad. O programa de desayuno aqui a iniciar na 2020 para segurar como já não vulnerável ta começar ng dia com bom comida e fruta de incluir umbia pasimang por lo menos. Fondo ng programa aqui também de Ministério de Salubridade, Bienestar e Deporte como parte do programa de Deporte e Prevenção. E catering nang ta cambia cada quartal e na cada escola. Nanta, Utopia Experience na Gwendolyn Van Putten School. Mapimas Hotspot Caterer pa Golden Rock School e Seventh-day Adventist School. Caterer Fingers pa Bethel Methodist School e G. de Graaf School.